kgašo tša motse community radio ebile ke bontšhe gore ke tshepa ebile ke dumela gore mola ra kgaogana go nna le wena maloba ka la bobedi ke tshepa e le gore modimo le badimo ba sa go beetse letsogo ba sa go laetetse mabone o sa tsamaya leseding leo e lego gore mmušo e sale wa go kwela batho bohloko go netefatša gore batho ba thušega batho ba fola ka gore yalo ke a go batametša ka sebopego se sefe ka kapa radio nke ke no go batametša ka a sebopego a se ke gapa ke goroša ke phela ka mokgwa ke rata a jwale dintlabile gomme ge ke kgopela thušo ba re a ngwalela sealemoyeng o tla hwetša mokgalabe kowe o bitšwa ka leina la professor moremi e le go ngaka a ye barena ya setšo go tšwa lefaseng la ga matlala a ramošebo prof ke tla ka mo go wena ka fawe babogedi batheeletši balli ba rena a šibawe prof ga ke go tame malome ka kapa ke boe ke dumediše ga ke nape ke tekwa gabotse ka mo ya ke a tekwa bjale ga ke go dumediše malome ka kapa ke a leboga nnete mo la ra kgaoganang modimo o sa re ile mosala mogau re sa phela re sa gata tala gomme ya bola magagešo ga ke tamišeng ba mošate ke tamišeng batheeletši ba motse community radio station ke tamišeng baruti ba porofeta ke tamiša batho ka moka ba go bereka go ya ka kgati ka go latelana magagešo ga mmogo le ka mola dikgokaganyong tša le ya gore ya ba tamiša ke boe ke tamiše kgoroši ke a e bona e gona mo ya gaborena ke ba gamang bagešo a re thome ka mo pele ke mang ke Petunia Mogodi. Petšhu Mogodi gabotse a ie ka mola go ba bagolo re thuše abuti Lucky a ke no re ka pelanyana mmeso ke Mavis Mogodi alright ya Kate Masanabo. Kate Masanabo ke koko kgaetšedi yaka Pinky Mogodi. Pinky Mogodi alright ka mo Barbara Mogodi. Barbara Mogodi malome ka mola Manape Masana. Manape ya alright alright re a leboga magagešo le tšwa kae gae Re tswa ka Lefontaine rona ba Mogodi. le tšwa ka Lofontein okay malome ka kapašu nna ke nna ngaka moremi o tla lefa melao ya kgašo and then go tloga moo ra kwa gore lengwaletše kgašong molato ke eng a kere a re mo theeletšeng re a leboga magagešo re le amogetše ba ga Mogodi le ba ga Masanabo re le amogetše ka re ga lenane go lapetšeng tša kgolo ebile re lebogeng gore sepedi se no bolela gabotse gore ngwana wa a saleng o hwela tharing jwale re leboga ge le kgonne go gopola gore ka mo pitšeng tše kgolo ka mo tharollo e ka ba gona ya mathata a lena ke mokala a goroga le amogetšwe ka go rialo bana bešo re kgopela gore difounu di beng silent difounu a di beng silent ka moka ga tšona sa bobedi re kgopela gore re seke be ra bitša maina a dingaka ba porofeta le dikereke mo moyeng se sengwe gape ge e ka ba mohlomongwe ka fase ga mabaka a rileng le late kgwetša le ile ka kua ga ngaka moremi le ile go nyaka thušo ga e be ngaka tsoko le yena le kgono e tla ba ngaka moremi ge re tšwa ka mo gare ga diphapošikgašo se sengwe gape re no kgopela fela batho bešo gore re boleleng nnete fela e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e ka be e kwatiša e ka be e dia jwang a e duleng tafoleng ntle le tikatiko se sengwe gape re kgopela gore dipotšišo
a di arabiweng go ya ka mokgwa di botsišwago ka gona. Se sengwe gape re kgopela gore a re hlomphaneng, re se ke ra tsenana ka ganong ge o mongwe a bolela, re mo feng sebaka, re mo theeletšeng. Gomme ge o ka re o dutse fase wa kwa o mongwe a bolela a sa bolele therešo ye o e tsebang, wa tekwa o eswa o se kwa mo tsena ka ganong o no emiša letsogo. Re tlo be re go lebeletse ga a fetša go bolela ke moka re tsena go wena gore le wena o tlo kgone go theeletšwa wa go swana le ge wena o be o ba theeleditše. Se sengwe gape sa mafelelo ke gore radio ga e amogele mahlapa, polelo ga e hlapeng e apešiweng ka baka la gore seyalemoya se se theeleditše ke batho ba bagolo le ba bannyane kua gae. Jwale a re reng lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo ge le fita ka re ga tsebe ya motheeletše kua gae le duleng gabotse. Sa mafelelo re ne le di-camera ka mo, di-camera tše re di beile ka maikemišetšo ka lebaka la gore ntho nngwe le nngwe ye e bolelwang ka mo e swanetše e capturiwe. Ke tloga ke dumela gabotse gore dikgaetšedi tše tša ka tše tharo plus abuti ka mo ba ne le gore ba scrolla mo difounung mo ba kopane le pitšeng tše kgolo, ba bogele balli ba bangwe ba ba tseba ba bangwe a ba ba tsebe. Jwale batho ba le letlhong le ba bona le kgone le ba bona lena, lebaka ke gone gore re ile ra itemogela mathata a gore ge ba ga Masanabo le ba ga Mogodi right ba le mo di-family di tswela pele di a founelana le go sa batla ba sa founelana, ba bangwe ba bolela le tše e leng gore lena ga la di bolela mo, ke gore le tsweleng pele le lweng le lweng le ba bangwe ba meloko le metswalle ya lena. Jwale e no ba gone gore ntho ngwe le nngwe e ya capturiwa mo gore o mongwe le o mongwe kua gae a te ponele a te kwele gore go seke go a ba le motho a tlang go bolela maaka ka tše lena le di boletšeng kapa di boletšeng ke rena kapa di boletšeng ke Ngaka Morena. Jwale kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setsopolwana fa, ge ke fetša go bapala setsopolwana ke kgopela gore o dire breath in breath out and then ke moka o re fe ditaba tša gago ka bokgware. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga Azishe kgaetšedi ya ka fao. Thobela nna ke nna Pinki wa Mogodi, ke tlile mo pitšeng tše kgolo ka baka la bothata ba ka ga koko ko Mokopane. Ke bile ka kry-a kotsi ya koloi, ka re o kry-a kotsi ya koloi ka 2014 ka di 29 tša Aprele, ya be e le gore tšhelete ya ka e tsene. Ge tšhelete ya ka e tsene a senke ke be le letelelo, ke tšere matsapa ka o dula le mmamogolo fase ka botša mmamogolo ka re mmamogolo tšhelete ya ka e tsene, ke na le mmono o ke nang le ona ke nyaka o tsoša lapa lela la koko. Aowa mmamogolo a senke a be le bothata, ke ga a re monna a re aowa ga ona bothata ka re wena o mo Mmaboloholo, e re ke bitše Nkapi ke morwa mmamogolo abuti. Okay. Then aowa ka tlhoka bothata, ge ke tlhoka bothata ka re go tloga go mmamogolo ka ge ke mmoditše le sese ya mma ka ya go mma ka dula le mma fase ka re mma jwale tsebang gore tšhelete ela ya ka ya kgobadi e fihlile. Then ke tšo bolela le mmamogolo ke nyaka o tsoša lapa la koko. Aowa mma le ena a e amogela senko be le bothata, ya ba le gore aowa Nkapi ka nnete wa tšwellela. Ge Nkapi a tšwellela ke tšane le Nkapi a one bothata, re ya ka bankeng, e re fihla ka bankeng aowa ra boledišana ka mokgwa re boledišanang ka gona, then ka crossa tšhelete ka e crossetša mo accounting ya Nkapi. Then wa tlhokagala bothata, nako a gona koko o be a sa phela, o be a lwala mo le reng bile ba sepela ka wheelchair. Then koko o be a le mo ga ra kgolo ka Germiston, a tlhokometše ke ra kgolo ka Germiston. Then aowa ga ona bothata, wa diragala gore nna ke fumane mmereko ka Pretoria ke tloge gae ka nako ewe ba ko Mokopane ba busy. Aowa one bothata, godimo ga tšhelete uwe ke e rometšeng nna ge ba thoma wa ga ntlo ke ile gae sale ke no bona ile foundation.
mara ge ke fihla gae ka ba le semaka sa gore ditene tša koko ke tše pedi. O ya le ka mokgwa nna be ke ipuditše ka gona, be ke ipuditše gore ka gore ko morago ke forum ba tlo agela maybe go be kgausonyana. Jwale ntlo e la ba e agela ko pele kwa ko steneng sa bobedi. Okay, plane a ke tsebe gore ke eng, nka se ba phigiše nna sola nka ba dira se le goreng ke tlo thabiša koko, a senke ke ba le bothata. Awa wa tlhokagala bothata, ka founela yena kgaetšedi aka ka mmotšiša ka re go bereka ga jwang, sa re monna ra o bereka botse, ka mmotšiša ka re batho ba kontraka ba o nyakile bokae. A re monna re ba rile all in all ke 45,000. Ge sale ke tseba ke ntšhitše tšhelete e le gona moue, sale ke no tseba gore godimo ga tšhelete o ntšhitše 45,000. Okay, wa tlhokagala bothata ka sebe le bothata ka gomola. o ka re šia before go tlo tswa 45,000 wena o mo file bokae? Ke mo file 200,000. Okay, tšwela pele. Then awa go tlhokega bothata moue awa, then nako nngwe ke le mo Pretoria mo a mfounela. Ga mfounela a re monna re o ka re ke tlo shota ka tšhelete, ka re o shota ka tšhelete o shota ka bokae. A re monna re be ke nyaka 50. Yena be ke sa mosole cause sešego sona o se bone, be ke na le ena a se ke mo direle privacy cause ke tseba gore ke ngwana mmamogolo wa ka. Wa tlhokagala bothata ya ba taba gore ke šile karata mo gae le ngwana a gešo wa mafelelo Petunia. Then nna ke mo Pitori be ke sena le bothata gore ba ka išomiša. Then ya ba taba gore Petunia wa tsamaya o tsamaya le lastborn ya bo ngwana gešo. Ge ba fitlha kwa ka re mo bona ka re o rile o nyaka 50,000 mara ke kgopela gore le montšhetše 10,000. Madimabe bana ba ge ba sa re ba le mo bankeng ba ba tshwara poo. Ba ka ke ra ile gore ba kgonne go ntšha 5,000. And then ge ke le ko mmerekong nna ke bona go tloka dilo mo tšheleteng yela ka ke ra ile gore all in all ba ba tshwere 6,000. A senke ke phosha motho ka molato ke no ba botša ka re ke kotsi e le wetše. Awa wa sebe le bothata. Ntlo ya agiwa wa fela, wa re mola o fedile koko ka 2015 a re tlogela. Ge koko a re tlogetše ka 2015 ya re ka nako ela dipoloko di fitlha ka ya ka o dula le mmamogolo fase ka re mmamogolo ke kgopela gore ge koko a tlo tsena ka baka la gore ntlo e ke be ke re ke yagela yena motsentšheng ka mo ntlong. Mmamogolo a gana lebaka la gore mmamogolo o ganne ka mabaka a mafe a senke ke tlo ke mmotšiša ka baka la gore dipoloko be šetše di preparile go fedile. Aowa wa tlhokagela bothata, ntlo ya fela ya ba completely. Ge ntlo e fela 2016 be re le batho ba gore ge e re December be ke tswalela December mmerekong, ge e le December be re le batho ba o ya gae. Ge ke fihla gae ntlo ela ke ntšhitšeng 200,000 yela ke a khielwa. Mmamogolo wa nkhiela ka mo ntlong yela o beya skie mo molaleng. Kgaetšedi a ka anya ka o tsena ka mola o tshwara skie wa bulelwa like ba tšhentšhana ka skie. Wa tlhokega bothata ka no di lebelela ka homola. Ge ke seno homola 2019 wa renjwa magadi a ngwana mmamogolo wa bobedi. Okay, a ona bothata. Ebile 2016 ya ba 2017 ya ba 2018 be ntse ke ba homolela ntse ba nkhiela o sena bothata. 2019 wa tsoga ntong monna. Go sena tsoga ntong monna ya foka ra fošana ka mantšu. E re fošana ka mantšu ke mo ba felleditšeng ba mpotša gore nna ga o ne ntwe nka tsogang ke e dirile ka mo motseng ola ka baka la gore kgaetšedi yaka ka mola ba mo file dipampiri tša setene ke sa gae. Ka re ge ke ba botša ka re setene ge e le gore ke sa lena le gore koko o lefile setene neng, why after lego a senko ba le family meeting la re botša taba eo. Gona ge e le gore koko o lefile setene nna ke ne bothata ntlo e ba le reng ka yona. Ba tlhoka poledišano ya ntlo ene ba tseba gore mo ntlong e uwe ka nako uwe le senta be e setšho ba entšhi. Alright, ka homola ka no tšwa pele ke ba homoletse ntse o continue ka mokgong. Go tla polelo ye nngwe ya gore nako nngwe ka re ke robetše ka no bona mokgekolo a fitlha monna a re Mashobela, leina la ka la bogolo ke Mashobela. Mokgekolo a nkeme a ema monna a re Mashobela ba le ke nako ka re mokgekolo ke nako ya eng jwale. A re lapa laka o tswisitše lapa laka ngwana ka o hlabiwa ka marumo. Ka re mo yena ka re ko kwele a re monna a re
ke kgopela gore o ye o ba botse ba o fe sekhiye o bule o tsene go o tsena o fitlhe o robale fase o ska ba robala mo mepetseng ya bona o ska robala mo felo ke mo ponong awa ka e gomolela ganthe tla botse pono e la e tla ka nako e le goreng ke batamela go ya gae ge ke batamela go ya gae ka di 1 tša ke July ke founela kgaitsedi aka ke re mo ena ke re kgaitsedi ke tlo tla gae ka Friday ke kgopela gore o ntšhiele khiye e le gore re mo kgopele ke taba ya gore mma o bile a ya gae last year ka di 30 or 31 tša August go ga buti aka o mogolo ngwana mma mogolo o mogolo go na le moletelo mmaka a seng ke a roba le ka gae o khielwa gate ka gagabo o khielwa ntlo ye ya gileng ke ngwana gae then mma a robala di family ka re ke botšiša kgaitsedi ao ka re ganthe go direga jwang why mma swantse a robale ka metseng ntše nka pia le gona ko gae kgaitsedi a gae a re monna ra mphetola a re mmane yena wa ba sa founele nkapi a kgopela khiye ka re eya mma o swantse a kgopele khiye ka gagabo a re ka re alright a ona bothata ka e tlogela ke boela mola ya di 1 awa be ke swantse ke sepele Friday ya gona wa ka tshwarega ka palelwa Saturday awa ka namela Frugo ka tsamaya ka ba ka fihla ka Mokopane ge ke fihla ka Mokopane ngaka Tsoko e no tswella from nowhere ya mpitša e re ngwana ka ke kgopela gore o dule fase ke a bona gore motho a kereke mara o ska ba nnyatša ka rawa papa nka se lenyatše a ke nyatše motho ya ka maemo ya gae ntate ola a tšholla ditaba re ngwana ka ko yang gona go boima ka re mena ka re bothata a re ke re wa bona re leeto la gago le bofile maabane ka re a re leboga Modimo o savile bophelo ba gago mo o yang gona mo o gatang gona o kry-a dilo di gašitšwe mara se šalang ka re ke a bona gore motho wa thapelo dilo tše ka moka tsona o tlo di fenya a re mara se ke nyakang go botša sona go o fihla fela go tsoga moya ka no gomola ge ke tsena fela wa ka itsenela ka mogae ge ke tsena ka mogae he ke tsena ka mo ntlong ma motlha e butšwe a ke di ba le utlile nna mara ka metlha re phela re khilo ene le nna ke kgopetse go bulelwa ka mo ntlong ye le reng ya gilwe ke nna okay e butšwe ge e bula fela kgaitsedi aka wa tsena o ka re around bo 1 cause ke feditše ke tsene ka bo past 11 mara ka before 2 o'clock be šetse ke kolomakile ntlo e la ka moka yona ke e feditše then ga a tsena a wana pele wa dumediša bile a sa dumediše ke nna ke no thoma ka mo approacha ka re he nkapi gane mma motlha ka baka la gore ko o kgopetse khiye nna le wena ra kwana ka khiye jwale go reng jwale mma motlha ntlo e ka baka la re tseba ka metlha ntlo e khiwa mma motlha go sena sekhiye kgaitsedi aka o rile ga mphetola a re monna a re Mashobela we ko rometse lengwalo la o tswa kgorong ka tšea founu ka lebella ka re lengwalo la o tswa kgorong go direga jwang a re ba ko kgorong ba re motse o ko waka ke kgopela gore o ntšwele ka motse a ya ganana mo ka re motse wa mang ka re ka mo nka setswe mpiletše maphodisa ene ka mo gore ke tswe ke ge le gore ke koba ko wena gona e ra re o tla mpha 200,000 ya ka tswa ka sepela ka mo ka segompone ya ba le gona ena mowa wa ke tsena ka montlong ge ke tsena ka montlong e le gore ke mo kgopetse ge ke mo founela ka re ke tlo pala ka montlong e kgolo ke kgopela gore le bee dilo tša lena safe banna e ke tsena ka mo ka moreng a šitše di tšhologile ditaola banna o diega bjang mo ke botšiša kgaitsedi ke re and then go direga bjang mo a rawa dilo tše ke tša mma ba re di swantše di bethele ke moya ditaola nkile tša dula ka molegogweng a nna bjale ka tshwara ke phaiphai ka di olla ka tša legogwa lela ka di tša ka di iša ko forumong elane e la ko morago ya koko ka di tsamaiša ka tšwela pele ka koloma ka nna ka dintšha ka mo ntlong awa wa tlhokega bothata awa ra prepare ke a monyanyeng le bona be ba sepela bona gantši ba itsamaela pele ke re bona ba ne le koloi nna ke šala ke hae ka ke a sepela ke sepela re ile monyanyeng re buile monyanyeng re boa monyanyeng re buile mo la wona bile a nke ke robala ge ke le gae ba re ke robetse comfortable kwa koko ke itunetse mo sofeng ke itlogetse le kobo aka ke no ikhurumetša jwale ge ba tsena bona ka past 10 ela ge ba tsena dipheko tsela ore ba tšo di tšea jwang a ke tsebe a di sa ka moreng nna ke ka mo
disofeng ba no di beelana mola mo dining room. Jwale ntwe ke ipotšišitšeng yona kgaetšedi ya gae o nkarabile a re dipheko tšela ke tša mmamogolo. Nna jwale ge ba le ka mo dining room ke no ba tlhola ka kobo ke itea o kare ke no itea o kare bile ba mpone ba ore ba mpona ke netaba ke a ba tlhola. Ge ke ba tlhola yena kgaetšedi yaka o tša dipheko tšela o di lokela ka mo mokotleng wa di huetša a fetša o di huetša wa di tšholla mo legogweng. A se no di tšholla mo digogweng o re tšhwamollela di-globe ka mo ntlong. Bana gane mo go diregang a ka ikgala ka kgala tswalo la ka ra ke rasitše mosegare gabedi gona ke a leboga nka se kgone ya be le gona ke homotše. Ge ke tloga bjale mo ke leng mo ke emetše le protection order ya gore ke kubiwa ka moga koko. Ke emetše lengwalo la kgoro le le tswang mokgaetšedi yaka. Ke mangwalo a ke a emetšeng a se tšhwang phitlhele mara nna ka ga koko ke a kubiwa ke setlogolo sa o tshwana le nna ka moga koko. Ke a leboga. Ya re a leboga kgaetšedi yaka o tloga o di beile gabotse di kwagetše. A ke tsebe morao ka pele re ka ya ka mola go abuti ka mola go ne le se o ratago go se botšiša kapa mohlomongwe. Ke be ke duma re kwa ditaba ka moka ka botlalo abuti a te karabele and then ke botšiše mo go ba go bokoko gore le tswalana jwang le abuti le sesi ka mo. Ba ke bana ba motho bakgekolo ba. Alright And then, wa go rakile mo go ba ko mofe. mmago Ke abuti raka ke ngwana setlogolo sa ngwana mmamogolo setlogolo. Go ne polele nngwe e boletše mo ya mmamogolo ganne ke tsena ka ntlong ya koko ko mofe. Ge mmamogolo šo. Okay. Ya mmamogolo ba di-stock sale ba babedi le ngwana gae. Mmamogolo o berekišana le ngwana. Dilo ka moka ge di thoma mathomong di thomile ke di išitše mo mmamogolo a bitša ngwana ka tlhompha ngwana ka baka la rena be ke le distance le nna mmamogolo ke mo tlhomphile ka o mmegela ditaba semmušo. Jwale mmamogolo go ra gore a ke tsebe o ntšhitše ngwana taolong o re a se ka tlhwa sa communicator le nna gore go diragetšeng a ke tsebe mara ntlo e ya mabona ba le ba babedi. Alright re a leboga. Ntate Malefo e iše ka mola go abuti a te phetolela ge e fetša re tle re kwe ba bagolo gore ba reng. ya le ka tšwela pele abuti. E re ke lotšheng ka mokgašong ke lotšheng le batheletši ko gae. Ke ena nkape ena o ke Manape. Taba tše ke di kwele batswadi. E re ke thoma mathomong o ya le ka mokgwa kgaetšedi ya ka ba itlhalosa ka gona ya bothata ka moa koko ditšhelete. Re ke thome ka o amogela ka kapa gore ka nnete tšhelete yona ke ifumane ke amogele feuwe mare ke ihumana ge e tla monna ga se tle ba re ra wadima e tlišitše ke ge ke seno khumana mošomo be šetše ke thetše polane ke rile ke thoma a ka makoko ya ba gore o khumana ditšhelete kgaetšedi ya ka nambila rago le nna e re ke contribute then a contributile ka nnete o tlogile a gola le mokgekolo nna ka bitšwa ke le mmerekong ka ra wa re ke tlatla ka nnete ke ile ba fihla ba bolela ke gopola ebile ke botšiša mokgekolo ke re na ntwe ke sekoloto na goba o no ba contributor ya bora wa se sekoloto then ya fellana mowe ka nnete ka tšana le kgaetšedi ya ka mokgwatlhaosang ka gona wa iwa pankeng ra dielana ka mokgokwe then pampiri ye ka di-4 tša March 2016 mokgekolo a botša mmomma a re malume ša robetše a re ke kgopela o tšee motse o feng kape then mokgekolo bomma ba phetha ka mokgwa a mpotša re mma o rile ke dieso ka rena nka se gane motse wa koko ona a otle ka nnete ko tšere ka mošate pampiri šitši ba ntela pampiri ka ba fatše di ba tshwanetše then go bile fauwe ge koko tša robetše
ba thoma o lemoga gore bjale motse wa koko o bitswa ka nna. Ya ba gore tšhelete tša ka a di boe. Ka mmotša botse ka re kgaetšedi nna ga ke gane go buša tšhelete ya gago. Mara go buša tšhelete ya gago ke e buša e le eng? Ke e buša e le gore o mphile sekoloto goba ke e buša jwang? Then ra thoma go tlhabela mašata ka mokgwa bontšhang ona ka 2019 go bile ba le mašata. Mo bileng ka kapa bile ra fetša ebile re nyakile go tshwarana ka matsogo. Mara fela ba re gala. Then e ba re gadile ke nnete wa bona movie. Kgaetšedi ya ka a tsamaya ma tsamayang gona o no eta a bolelo tša go se loke ka no gomola ka kapa ka raowa ka gore a botše nna gona e re ke di tlogele go fihlela tšatši le a mpotšang kotsi ya gae a se mpotše botse ke mo a rileng a tla Maloba gona ka di 4 tša July ke mo ke fetše ke dira Spinki nna le wena a re sa kgonana ene pampiri ya motsong jwale boko mošate ba mphile PTO e bitša ka nna. Bjale ke kgopela gore go fitlhelela nna le wena motlho mongwe ebile re ya court re lokišetšana. Wena ke kgopela o sa tsena ka mogaka. Ka baka la gore kotsi e kgolo ke gore nna le wena re ka ba ra fetša re išane matsogo nna ka senyagalelwa ke mmereko. Ene ge e le tšhelete ya yona nka se gane go patela. Mara a re ye re di arrangement re be e ngwalwe in black and white gore ka mo nkapi ka gore motse kwa gago Pinki o ntšhitše setseka nna o mo fa sona jwang. Then re ngwale fase ke mo fe setseka sa hae then ke tsebe gore ha tla kwa kokwae le kokwaka o a tseba gore bjale motse o bitša ka nkapi. Ntlo ke tlhokang mo bona ka kapa beile e fela gore gone bjale pampiri e re nna gona kwa kokokwa ke motlhokomedi wa motsola. Ge ba tla ba nyaka go dira dilo kwa kokwa bona nka se ba ganetše. Mara ga ba kwešiše gore go na le motlhokomedi ene motlhokomedi le yena ke monna o na le mosadi le bana. Ge ba tla a ba bolele ge ba fihlile ba kry dilo tša ke di beile botse ga ba ntlhompe ba dire se ba setletše ka makoko a bona then nke ba dule kwa gae o dula nna. Then ge ba furalla ke tsebo rago bana ba mmane ba tlile ka makoko a bona ba dirile 1 2 3 4 5 ebile ba sepetše. So tše dintšhi ka kapa nka se di gane. So that's why ke re le tšhelete ya bona nka se gane go bafa mara ke nyaka gore re die e be mo molaong gore le nna ka bošiu tšatši ke boang mo ka kapa ke rawa ke ba file ke ba lokišeditše. Mara ba fetše ba tlhompe gore a re gane ke a kokwa rena ka moka mara kwa go na le motlhokomedi ene motlhokomedi ke Maja Masanago. Ke se nna be ke se kgopela mo bona gore go ba kuba nka se ke ba kubile ebile ga o kgonagale. Mara ge ba fitlha ba tla ka lenyatšo le nna ke motho ke na le o tša ke maikutlo ke responde ka mokgwa sa tshwanelang. Ka tswa ke bontšha ke re ke bontšhe le nna ka mowe Moroka gore number 1 ga re fa tšhelete a sa reke sekoloto. Number 2 ka baka la re bontšha ga se sekoloto ga one mo re ngwetšeng fase gore nna le wena re adima tšhelete ke tlo e nyaka e le jwale. Ke ka mo nna le yena ko re bolela botse Moroka o bontšhitše a re ke tlo kgopela gore ka lona matšatši ge ngwanaka a ka phomella a ya dikolong bjale ka malome ke kgopela gore o tle o thuše a se ke gane. Ke no re mo yena ka re eng ge ngwana a fihlile if o ile ko we ka nnete ke tlo tla ka thuša. So le gone bjale Moroka ge ke rile mona ke re ntšwele ka motse e be le gore ke re eya re ye court re kwane gore ge re fitlha court nna tšhelete o tlo ihumana jwang re lokišetšane. Mara ka mmontšha ka re gone bjale pampiri ya mošate e ngwetšwe ka di 4 tša March 2016 re ge e le motse o re tsebang ka moka elwa koko gone bjale o šetše le Maja Masanago ke yena motlhokomedi wa motse wa koko. Ke a leboga. Ya
go ya ka dipolelo tša sese tšhelete all in all ye e leng gore o e šomišitše go aga legae la koko e le ge a le thakgafatša gore le ga koko a ge go bonagale go seke gwa šokiša ka baka la gore wa hwetša o ka re ga se nke go no ba le batho kapa ga go dule batho o ka re o boletše ka tšhelete e ka lekanang 250,000 go ya ka mokgwa ke mokweleng ka gona 205,000 then budget ke 200,000 a kere then wa ba 5,000 modimo ke kwele o ka re o rometše 200,000 ke And crossitše then, 200,000 mo yena emapele ee ke kwele o bolela ka 200,000 Mhm. and then ka tle ka kwa o bolela gore molaetša o ile wa fitla go wena ba re o ka re go na le di-shortage Mhm. and then wena wa mmutša wa rena bo hloka bokae o ile 5 or 50 ae yena o rile mo nna re o nyaka 50 ka re mo yena ka re 50 nka se kgone alright ke a leboga bomme ba ke bana ba motho ba ba šetšeng e le ba babedi ba noši ka lapeng la batswadi ba bona ka mola lapeng la koko ke gamang sefane ke sa gamang masanabo o ke sa ga masanabo Mhm. mmamogolo ga se a hwetša mahlatse a lenyalo emampele re kwaneng ka mola mokgwa a ditle go nna pele ke nyaka gore before ke nyaka kua go mmamogolo ke nyaka go kwiša something ka mo lapeng la koko ke ka ga mang ke ka ga masanabo sefane ee koko tata go lena ke masanabo ee and then abuti ke masanabo le yena ke setlogolo ka baka la gore mmage a se a nyalwa ee le rialo ee ya ke setlogolo alright le o tshwana le o Eh, yena le setlogolo. malome ka kaponya ko kwešiša gore a boti mmage o nyetswe na aowa ga se a nyalwa ke ka baka leo a bitšang ka sefane sa bommage ee ke a leboga jarata ya koko gate sa le e one dintlo ke tše pedi ke ntlo e mpsa le ntlo a kgale ee mara gate ke e tee ee alright iša ka mo go mmamogolo ka mo a šomiša number 3 okay e tla loka okay mmamogolo Thobelang. mme o ke ngwaneno a kere and then o la ke morwedi ya go mara wa ngwaneno Thobela. wo ke morwago Thobela. ke kgopela gore ka gare ga dilo tše o tlang go di bolela ka moka ga tšona o apeše le taba ya gore nkane mmane a ile a re ga a tlile ga gabo a se bulelwe a be a ya go robala metseng number 2 o hlakiše le taba ya gore mmago mokgekolo ge a šalle a re go wena a go laya gore morwago e leng tlogolo sa ngwana morwedi e be yena a šalang ka mo lapeng la baga masanabo Thobela. o be a lebeletše eng and then kwano ya lena e be e leng ke no raka gare ga dilo ga polelo ya gago ka moka ga tsona o nape o di apeše gore ge re tlo go tshelela ka mo go mmane ka mo ke e bane re kwele dilo ka moka thobela Thobelang. Ntate Moremi le ntate Kakapa thobela le bašomi ka lena. Re bolela ka lapa la mokgekolo. Ke le bjale ke morodi o mogolo ka kwa lapeng. So mokgekolo ge a re ngwana nna wa mpona tšhipi e jele ke mollo but wena jarata tše ba di bolelang tate Kakapa ke tše pedi fela ditene tše ge di segwa motswadi papa wo be sa le monyane ba ba le makgweng le mama ge papa a tloga makgweng a e tla gae go segwa ditene tšela ke ge papa a re ngwana ka a ke bone mohlomong bophelo bo jwang o ka no kgona gore o seke wa nyalwa mara o belege bana bjale ke a go segela a tša double stand ka mo ke ga batswadi ka kwa stene se e bentše e le saka go ya ka motswadi ka rena papa wa ntho boga rago a ke gane o sa le monyane mara ke di ra gore bophelo ge o se wa nyalwa o tlo aga ka mo o tla bo re tlhokometse nna le mang le mmago okay
abuti ba sa phela ke eme khona abuti a ema khona alright stene sela mogala ba jala mehlare a ke re be re sa gola ga a jotse mehlare okay nna ke rile ka nyaka pleke mmarena ge o nyaka pleke ka gore stene sa gago sese a ge ke hwile motse o tlo šhala le mang ka gore jarata ya ga o šile o e fa mang okay ke theletše motswadi ka sekebe ka tswela pele ka dula le mokgekolo a se ba tšee nomoro tše pedi o ile nomoro a stele sela a e fa ngwana wa malome a ge papa mogalabe a ra ke kgaole dinomoro bentse sena le gate be le ntše le gate tše pedi le jwale ka mo le ka mo fele so ge ntše re dula re gola ka re mma ke lapiša ke gate tše tša o tsena o etswa ka gore motho o tsena ka mo ke bošego re robetse o tswelela ka gate e la kago ga ke tswalele gate tše ke die gate e tee e be gate e one re kwane le mokgekolo ka mokgolo right o tlile ngwana wa moratho ka mokgwa bolelang ka gona ge a seno kry-a dikotsi tšeo ditšhelete tša gae ditla tlile go nna mmamogolo taba tša ka šiti ka ra wa o le bothata jwale re bereka jwang gape go lo mo re bolela ka malapa a mabedi ke difane tše pedi ke pušo yaka ke bušana le ena ga bjale ka re ke mogodi o tliša tšhelete ga masanabo a mogodi ge mokgekolo le bolelang ka ena le re la mothaga a ge modimo a ka mogopola mogodi a ka se tlo nyaka ditshwanelo tša gae ka masana bonang e be le ngwana lešara wa mmamogolo yeo nka se edie ka gore mo ke tswang gona ba rile ke phološitše ke sedimo sa ga masanabo jale ke tišeditše bogo ke polelo ya ngwana ka re okay mara ke gane nto e re bolelang ka yona re bolela ka tšhelete ye le gore ke tšhelete ya malapa a mabedi okay e fele ka mokgwa a raowa a bolela le kgaetšedi ae ba ba le ko go nna ba le ithu a bolela le kgaetšedi ya gae wena o tla re ngwana mongwe a ka surviva a tswela pele o tla mo iša dikolong a se ba kwane okay re tswa toropo re rekile material foundation di agiwa ba tswe di bona okay mola ke sa lebeletše gore ngwana o tlo šiwa sekolong o buile gape ngwanešo a setse a nyetswe a re ke nyetswe jwale o ka re mo sekolong ngwana mmamogolo ke tla go romela plan ya ntlo o tla nthekeleng material ntse ke tlane le bona okay a se re ganane le ena ka nama ka ra gona o romele plan eue kgaetšedi ya go tswa thomile alright plan e wa setle ngwago ba bolela ba 2019 o ba bethile e be le 2018 ka october ge ke dira masebese bjana a gore ra lenyalo la buti ya bona e be le 2018 october okay ke se ba botse boma ke no ko ba ra wape o lo mo ka re go tlo ba le mašata ke re a eng jwale a wa le gona re tla amogela a le bothata wo ba birthday ya tlatši la gona ge ke dira masebese yona ue a o lokiša lenyalo la buti ya bona o tlogile after modiro e bile mokibelo ba ya ba o ithabiša mo ba ithabišang gona forogo ga a boya o buile a letša dikoša mo motorong ga a letša motorong kgaetšedi ya ge ya ba thoma ya ba ntwa gona mo ba thoma mašata ba rogana nna re ka montlo ge re tswa re hwetša bana ba kgakgana wa re la se bona o a re a o abuti re tswa menateng tloela kgaetšedi tsena ka ntlong go robala e lamotse ke ngwana bo bona wa mafelelo wa ka okay ya fela e le bjalo ke 2018 2019 ke dirile modiro wa lesogana buti ya bona ga a nyala wa fela jale so seo e le goreng mokgekolo ga a re setene o re ngwana ntlo ye e ke mmotsa ke re ape ngwana o tlile sosware bjale ntlo e ka re a se ke e bee ka mo ga gago mokgekolo ke e beile ka kwa ka o tseba gore ge ba tlo nyaka tšhelete ya bona e tlo dia mašata ka mo lapeng le ke mo ke sa dumeleng mokgekolo a tla gae a e lebelela tšo motse ya kere bjale o tla gae a tla ke ra wamma ke e beetse ka kwa seteneng sele ka mo ke rile ae ka gore ke a tseba re ko pele e ka tla o baka mathata ke nyake mašata ka mo lapeng fentše ka mokgolo a re bjale ngwana ape nna tšhipišile ke mollo ka re mma ke ne le bana ka mo nna ke sa le mašemong ande ka moka re mmabololo ka moka ema pele mmamogolo gannyane tshwarelo go swara o sa bolela motswadi ya thomela papa ntlo ye le e beile ka seteneng sela e leng sa gago thobela
a la iša ka kua ngwana a reng ke nyako agela koko ao ko Ee. kwešišitše o ka tswela pele ka motswadi baka la goreng Mm. go e bja ka mokgwa o ntate morena Mm, ke kwešišitše mm, ke a ba tseba ke ngwanaka ke ba godišitše mm. gore ge e tlo dia mašata a tlo ba ka kwa lapeng la mokgekolo a sa kwane le mašata Mm, that's why ke itšhiftile ka rabo ke ka gae gate ke teng go o tsena a di kgole le kgole mm. aowa go o tsena ka gate o tsena ka mo o tsena ka mo a o le bothata ene la dumelelana le ba ge le tšea le iša ka kua ntheletše Ee. ke a tsena ya ba tswa mo ba tswang thobela ge before re tlo aga Mm, ba tswa moporofeteng tsoko mm. moporofeta ra morwala be ke na le mma bona re a gae a o bereka kua gae before re tlo tsholola Material material Mm, ke ga re bjale ntlo ye e tshwanetse e thomeng mo e thomile gona mo e thomile mo go beile ena moporofeta tsoko oo o ntlo e theile ke moporofeta thobela okay ga a tlile porofeta o a tlo lebelela gaša ra wa ntlo e ka re a beretloaga a re ntlo e tshwanetse e nne mo ene moporofeta o kwa bona ee okay bagešo be ke na le mmane, tšhelete. a re feng mmamogolo sebaka a boleleng kore ke bolela le ka tlo ntlo e kry-a ba bolela chance ka lena le yona. tlo bolela re se ka la botsena ganong Mm. moporofeta o Mm, ke mo ba tswang gona nna ka re bjale o bereka gae mm, ba mphile tšhelete re nametse vene ya moporofeta tsoko o mm. ga a fitlha a lebelela motse ya ba re ntlo e dula mo Yeah. ee awe nna ka seganane le ene Mm, ka re awe sefeng e se e tsene e ngathile so ka jarateng ya mokgekolo pisinyanenyana thobela okay ya agiwa mo ue Mm, wa fela jale ke tla mo steneng mo pampiring ya motse mokgekolo a re na wa sepia ka re wa tsa re keng mma a ke gane nna ke ne le bana ke ne maatla mo lebelela mo bane ba bagolo ba nyetse ba ka ga bona ke šetse le o ke šetse le last born e sa le monyane ka rawa sefe o ka re wa bereka ge ba tlo nyaka tšhelete ya bona o tla kgona ba patela nna nka se kgone Mm. ke ka mokgwa o pampiri ye mokgekolo a e dirileng ka gona re okay ge ke hwile o tla dira ka mokgwa o langwa ke mm, ee ka rawa nna ge se ba tlo nyaka tšhelete ya bona nka se e kgone mo ke bereka ngwana ke gole tšhelete bue ola o tla e kgona ba mm, tla patelana ka le bankeng e tsene kae mm, bankeng ya o bue a ya tsena mo accountong ya mm. Ee. Alright. re a leboga before ke ye mo go mmane mo Thobela papa mmamogolo ka gare ga ditaba tše a di boletšego ke ne dipotšišonyana tše pedi tše tharo mohlwe mongwe e ka ba tše nne ge go kgonagala ge mmamogolo o bolela gore mane o be a le makgweng le mokgekolo and then tate a se gatene tše pedi mokgalabe ga a se gatene tše pedi o ra mmamogolo o re ge go ka diragala gore o sekebe wa nyalwa o tletle sa gago ke se stand a kere se ke sa gago ka mola ke ka gageno and then mmamogolo o a boa o bolela ka polelo ye mokgekolo a mo fileng yona ya gore ka gore wa mpona ga o se ke mo ke yang stene se saka o se fe ngwana o moso e be yena motlhokomedi ba bolela ka abuti mmane o be a sa phela ke dumela gore go ka no be go diregile bošaedi gore kapa ga e sa le koko ke moporofeta tsoko ke yena a ba kgethetseng gore ba age kae se sengwe gape ngwana ge a etla e le setlogolo a re banna ke tlo leka go neela ka moga koko e le ge ke leboga potsišo ke gore ntle le polelo ya koko le polelo ya moporofeta ngwana o tlile gore ke tlo leboga ka ga koko
na ke eng ntwe e dirang gore ditebogo tša ngwana di seke tša ba ka lapeng la kokwa ge di be ka next door e leng ka lapeng la mmamogolo le e leng gore go a tsebagala gore ke la gage o lefile ke mang stene seo o se file ke mokgalabe. Number 3 or number 4 be ke nyaka go botšiša gore ka bolena ngaka ke mang go njwa le ge re bolela so mmamogolo le ka e fetola ngaka ke nna ngaka ke lena le thwasitše le gorogile a ke saya le sa ya o tlo goroga semmušo go njwa le thwasong ge re bolela so awa ke loba ke saya ke le mo breaking and then ge ngaka e le lena le mo breaking le sa tlo goroga nkane ditaola tša lena di kgona go tšholola ke abuti aowa nna mo ditaoleng wa nkwa kere gabotse ditaola a ke di šomiše ka mokgwong di šomiša ke abuti a wontheletše di tswile a ke ge di tswile ya ba re ke di beile gae ge re le mo ngakeng ya ka ngaka tsoko ya ba gore ditaola tše di tshwanetse di fele di bethelela ke moya ka ra wona ape bile a ke di šomiše ditaola di gae nna ke mmerekong wa leng gae ke morwake ya ba re ba kgopela gore ka tšatši le lengwe a fela a di bula di betha ke moya a di tswalle a di bušetše okay no re a leboga mmane re kgopela gore ka gare ga dipolelo tša lena le seke la gata mo ba gatileng go seifa nako le seke la bušeletša mantšu a bona dipolelo tša bona lapa lela go bolelwang ka lona ke la geno ke la batswadi ba gago go dula abuti jwale ka ge abuti a filwe ebile mošate o mo file dipampiri tša gore ke ka gagage gone jwale ke kgopela gore le tseneng le na bana beng ke le re tlhalosetšeng mabapi le tše le dikweleng go sese le dikweleng go abuti le dikweleng le go mmamogolo e leng se se ya lena nna nka tlhaloša jwale le nkuleng ditsebe le nthekeng a kere ke bile o monyane yena o mpone gore ke o monyane a ke tsebe ntho e nngwe le nngwe le nngwe a e dirang ka mo lapeng nna ke dula le ofantene a mpo ke bodia dilo tša gage le ngwana olwa wa gage ntho e nngwe le nngwe le nngwe a e dirang ka mo lapeng la mma o e dira le ngwana wa gage jale nna a sampona jwa ka motho ba tshwara key ba re kielela ge re le kua ga ikwela yena o a tshwere key ya ntloela a yakile mo molaleng nna re berekiša kwa morago kwale re go tša mollo mola ra kwana bjale nna polelo yaka o re ke ye kwa ba babedi ba a batweng ka mo lapeng la mmao ka lepapa a ke re wane motse le o lana motse ka mola ke ga mma le papa bona bane jwatše re tloga ba o prepara gore ba nyaka tsene ba tše se leng sa bona ba tšwe ka lapeng la mma bana ba ka ge ba itla ba tsene ba tsebe gore ba tla ga kokwa bona le bana ba gage ba tsena ka mola ba tsebe gore ba tla kokwa bona le nkgolo wa bona bo mosadi a o nyaka tsene sa gage a ge le bana ba gage ke polelo ya ka a ke sa nyaka o tlhwa ke ya kae le kae ke re yena no a tloge a o nyaka stene se e leng sa gage a se šupa re tene sa ka se ka se yage a tšee thoto e leng ya gage ka lapeng la mmawa ka lepapa batswadi ke tloga Mlow Fontaine ke ya kwa ke tla ke tlo tseba gore ke ya ka setlogolo pampiri tše tša gage le tša mošate mo go nna senke di tla di bereke le ka tšwetša bereka a re dienso di ka tšwetša bereka mo go nna mane le kwagetše ke kwagetše batswadi re kgopela go le thuša re kgopela go le thuša ene re tlo le thuša ka therešo ene re tlang go le thuša ka therešo maaka a senke a aga motho ebile maaka ga a godiše motho ebile maaka a fe motho bophelo bo bo botsana go njwale ke nyaka go bolela le lena le ba babedi mmamogolo le mmane batswadi go ne le dilo tše dingwe kapa ke no e thoma ka gore Sepedi se re lentšu la mohu a le tshelwe mara
go ya ka gore na ke le jwang lentšu leo ke la therešo goba ga se la therešo na ge mohu a nyaka nto e sa kgonagaleng a re kgone go mo fa yona ka baka la gore ge re fa mohu nto e sa kgonagaleng e tlo no boa go sasa ya nyaka rena gore re tle re ilokiše a ke bontšhe mo gore motho mongwe le o mongwe o swantše a be le mo e leng ga gabo and then potšišo ye nka e botšišang bakgekolo ba ile ba babedi o mongwe le o mongwe o tla e araba ga se nke le no ba le dikgaitšedi mo bophelong ba lena a šetse e le o mogolo a tswele matlhalagadimo a šetse a tswele matlhalagadimo mohlomongwe ge e ka ba le dikomeng le a bolla ba šetša etswa ke monna batswadi a re direng so number 1 ngaka Moremi ke ngaka ya setšo ga a ne pheko ya go dira gore motho a be le lerato for ngwana gabo ga a ne pheko ya go dira gore motho a be le hlompho go ne le dilo tše dingwe motho o tswala le tšona gore di kgone go mo godiša a re le thušeng ba gešo ke nyaka go bolela nnete ya go di feta ka moka go jwale mmane o a tseba gore ge e ka ba o ne le bana ba masogana ka kua gae o ne bofejane bo e leng gore ga a robala bo swantše botle bošale ka lapeng and then ge re le soche re ma-Afrika re le ma-Afrika ge go diragetše gore ka lapeng go be le morwa a fete kapa go seke go ba le barwa ka lapeng go ba le dikgaitšedi fela re nyala ngwetši ya lapa ya hlokomela lapa la mokgekolo le mokgalabe lebaka ke gore ga go ne morwedi wo a swanetšeng a dule ka lapeng la batswadi ba gage a ba tšofalle ka gare ga lapa la batswadi ba gage lebaka ke gore koko o dirile bophošo ge a ile a botša rakgadi gore a botša mmamogolo gore ka mo ga gage ka moki e be ka ga abuti ga e kgonagale abuti ke setlogolo sa morwedi ene e leng setlogolo sa morwedi kgoro ye lapa lela ke nagana gore tata go lena o ne le bomorwa rrage o ne le bakgalabe ba gabo ba kgoro now ba ga masana bo ge ba etla ba swantše ba tle ba amogele ke setlogolo ka lapeng ba dire dilo le setlogolo mola setlogolo e se masana bona number 2 abuti ga go kgonagale gore e ka ba mošala lapeng ka lapeng la bommage ka mola ke ka ga bommage na ga gage eo ba kae ga bobana ba gage eo ba kae batho ge re phela magagešo re kgona go tšea diphetho tše wrong and then go a ba le batho ba ba di support-ang mošate o dirile bošaedi ge o tšea lapa la mokgekolo o le handa over mo go abuti o dirile phošo e kgolo na ga bobana ba abuti ke kae na go njwa le ga bolena lena le ba babedi ke ka kae ke ka kua le reng mokgekolo ga nne ntlo moporofeta o ga nne ntlo goba ke ka kua go agileng tšhelete ya sesina and then ge e ka ba ga bolena ke ka kua ga mokgekolo and then go ra ditebogo tša sese di ile plekeng ye wrong because ditebogo tša sese di ka se ka lapeng la mmamogolo ga go kgonagale batswadi ga go kgonagale ene abuti ke go lemoše nto nngwe ngwanešo gone jwale dilo o di kgona ka bo wena mosadi ya gago seifi bana ba gago ba seifi because wena o sa phela o sa ne matla go bolela o sa ne matla go lo o sa ne matla go a mmerekong ge modimo a ka go gopola mosadi ya gago a ne motse mosadi ya gago a ne motse ke sa tšo bontšha mo gore mošate go o šupa ka monwana o dirile phošo go swana le koko ga a dirile phošo magagešo lapa ga lefanwe ka mola lapeng lela la mokgekolo ge e ka ba ga go ne motho wo a swantšeng a dule gabotse ga a gona o swantše go nyalwe ngwetši ya lapa ye e leng gore e tlo tsoša lapa lela la mokgalabe ge e ka ba malome ya baki o hlokofala le tseba tsejana tša gage gore na o be a sepelela kae
tsošološang tsela yewe ge le kwana le bale le yeng go fetša ditaba tša lena le batho ba le tšeng mosadi a buti kapa mmago bana ba malome le motlišeng ka molapeng. And then ge e ka ba ka mola ka nnete le a rereša ke ka ga mmamogolo ke ka ga botate, gate se ke ya ba A1, e se ke ya ba A1, go be le gate ya go tsena ka ga koko, go be le gate ya go tsena ka ga mmamogolo, ka baka la gore ge e le ye tee then a re sa tseba gore ge re tsena ka gate ela re tsena ka ga mmamogolo goba re tsena ka ga koko na. And then that is why go tlo dula go ena le bošaedi ba gore go a goga go ganwa go a lwewa, ka baka la gore ke tshwanelo gore ge motho a dula ka mo ge o itla o a kokota and then o a fiuma go sa fiwe madulo o no ema ka maoto. Go ra gore go nduale bofešane ba ga bolena a itšedi a lena yena ga a ne motse ebile a ka tsogile a bile le motse, go ra gore ka baka la gore ka mola motseng dipampirišidi di bitša abuti, and then ge dipampiri di bitša abuti ga bolena ke kae mmamogolo ga geno ke kae gona ka mola ntate ka ka ga abuti wena a o ne motse wena gona ka mola motse gana ka mola ke dutse aowa batswadi a re kwaneng mmamogolo ka mola ke ka ga abuti a kere ge motho a tsena mola gating o tsena ka ga abuti, wena ga gago ke kae ga bo abuti ke kae, go ra re mmamogolo wena a o ne motse, go ra re a o ne ga geno, go ra re o dutse ka lapeng la morwa, and then ge o dutse ka lapeng la morwa go ra re ga o ne ga geno. A kere gate ela kore ke nyaka re kwaneng a ke nyake gore o mongwe a file o ka re wa gatelela gate šile ke e teng nna ge motho a tsena mola gating ela mmamogolo o tsena ka ga mang ka ga abuti go swana le ka dipampiri di bolela šidile, go ra re wena o ne ga gago o dula ka lapeng la morwa ga gago ke kae, and ge e ka ba ke ka ga gago ka mola gona go ra re abuti a ne motse, o nyaka go di bona go ra re abuti a ne motse batswadi a re lekeng go lokiša a re lekeng go lokiša se sengwe mo a re lekeng go lokiša se sengwe mo gore re tšhaba re le ka dikgeila kry ema pele mma alright a re die so maubane nna pele ke nyaka go bolela ke nyaka ba bolele ka moka ba felelele re se ka tle ra re mola re tswele o mongwe a re a ka bolela a ke tsebe gore malome ka kapa o a tswele pele Thobela batheeletši ba motse community radio station wa bolelang mo ke Barbara Mogodi. Nna ke tlo bolela mabapi le dipampiri tše. Pampiri tše ba boletše gore koko ba ba boditše ka 2016, koko o tlhokofetše ka 2015. It was January if ke sa bolele maaka. Pampiri tše di tsamaile jwang be e le ge o le wa olela taba ya tšhelete, ngwana mmamogolo a ka a tsamaya ya ko ntoneng a ba botša gore yena o nyaka o claima taba ya tšhelete ya ntlo. Reason why be ba kwele taba ya gore o ba le mmaene ko gae, tšhelete tše ue ba nyaka o dia di-title deed be e le taba ya gore title deed ge e tla ene tene tša ko ga yane i-title deed bona ba dirile pampiri tše ke connection e leng gore ngwana mmamogolo a ka ba na le motho a kwanang le yena ko ntoneng ba tloga ba tsamaya ba o feika gape le letter ya ko kae ya ko mošate sintsho e le gore pampiri tše a ke re ra di tlhoka le rena re ka mošate ra sua mošate because of mošate o fa jwang ngwana wa mmamogolo Stene mola e le gore mma a gona Stene sontše se saenele ke bana ba motse e be le family between rena ka moka rena gore ke nnete le a dumela gore ka mo gae o šale motho o mosona why agreement e bile between mmamogolo le ngwana gae mma a se gona mola e le gore ke ka mo gabo a ke tsebe ntshware ngwana mo ya Dumelang batho ba motse FM wa bolelang ke Petunia Mogodi. Ke tlaletša mantšu a ses Barbara le mantšu a ses Pinky ka taba ya Stene sa koko. O bolela nnete di-title deed tše butsing ka pea a di ingwetše mo ba mo diretše tšona after funeral ya koko a ke re ge be le gore Stene ka nnete ke sa gae nkabe koko a re biditše ra kopana as family ka moka bana ba gae le ditlogolo ka moka re feletše then a re botša re bana ba ka le ditlogolo tša ka le duleng le tseba gore ge ke seno tlhokofala Stene motho a tlošalang a se tlhokometše ke mang ke nkapi jale re makatša ko gore go reng se Spinki a seno a gantlo go reng ge koko a seno tlhokofala bona ba re izapa taba ya gore Stene ke sa nkapi ene ka setšo sa borena re tseba tšhala lapeng e le yona e šalang le motse
o na le motho a mošalang morao wa le 97 ke puseletso eo ke le botsang ka ena le ena a ile gae o kry-a di-gate di kgietše o kgona go jumpa di-fensa dieng a robale ka mo di-garage and o boletse mantšwa gore yena a re ganetse re tsena ka gae ke neng last of last year ke tšwa lebollong he ke tšwa lebollong ke kry-ile mma bosese ya ka ba mpreparage only to find out gore everything re diretse ka gara forum ntlo e khietse o ikhietse a tsamaya ka koloi ya sepela gore re dirang a re direng a nyake ena le mamolo o fihlile ka uma 7 re mo tlhaloseditse ra botšiša ra re ka lebaka la re folo ka mo ke ka ga ene jarate ke one o reng mma le sespinki le sesbabra ba prepare modiro wa dialoga ka mara forum ntlo ela yona e khieletšeng since sespinki a aga ntlo ela a sanka re tsena until today na re tsebe ha re tsebe le gore ka mogare ebile jwang alright ke gopela go no fa abuti gannyana a fetša ke nape ke tsene ke gopela le ntokišetše mola ya le bušenyana le Ntate Malefo. le kgona go bua mo thuše Ya, mo okay ya Thank you, Prof. thobela Ke kwa ke tshwenya jwale re ba ka ntlo go ba stene na ka moka ke putšwa ka ya mathomo e be ke sa ikwešiše Mm. a kere ke bontšhe ga pape gore if re ba ka stene dintwa tse dile o ithoma ka kapa ka tšawa ka mosadi ra go nyaka stene se ke nyaketšeng bana baka ka gore ke šetše ke thoma bona tension ye e tlang ka ko ga masanago and-e lebaka la gore re fitlhe mo gape ntho kgolokgolo e re fitlhišeng mo ke baka la gore bešitše ba thomile lonya tša mma ba roga mma mara tšeue ga re tsweng mo tsone so that's why ke kwiša mabaka a gore ka kapa o bontšha gore ka nnete ge e le motse wa koko e ka se ebile wa ka ke ka fao o bona mamotlhale ke nyakile stene sa bana baka ene lebaka le legolo la gore ke fetse ke nyaka stene sa bana baka ke tswile le matebele he ke fitlha ka bontšhi yone e bue ka kapa ke nyaka go bontšha gore ya gore swantšhe ke ye ko phetha tše dingwe mara gore ke o phetha sedimo saka swantšhe se fitlhe se nne kwa bo sona ke pampiri e ke o fileng yona moroka ya stene sa bobedi sa 409 okay e senyeping ke eue o se sa kgoro ya ga magongwe ee okay mo wiki mo ke tswileng ka ra wa tseba ka mokgo lo di tlhakatlhane ka ona sedimo sa ka makoko o se ka se dule e re ko senyakela mo se nnang gona ke ka fao ka kapa if bonkwele botsege ke bolela polo tšaka ka re nna ga ke ngange selo ebile ga ke babakiše selo kwa koko be ke re ge batla ke re a ba ntlhomphe ka ge onjwa le pampiri di re ke motlhokomedi mara ge se o padile nna o na le ko nka yang gona a kere ene ge if o na le ko ke yang gona le nna kwa koko go njwale šetše ke contributile bjale ke re motho mongwe e ke tswa nna ke buše stene sa bona ba fe nna ditshwanelo tšaka ke tswe ka kgoro ke ye ko nna ga magogo ke leboga batswadi go njwale moroka ke kgopela gore nke re tšeeng mošate re o beele mmola re berekeng toka ya batho ka moka ye re e tsebang ka baka la gore ge re ka tla ra re mošate o rile re tlo tswela pele ra lwa re loša ke dipampiri tše ba mošate ba di dirileng tša go hloka nnete pampiri tše le a di ne nnete lebaka la gore ke re ga di ne nnete ke lebaka la gore abuti ga go kgonagale gore e ka ba mošalalapeng ka lapeng la koko e le setlogolo sa ngwana wa mosadi and then ke nyaka go bontšha mo abuti gore la koko re bolela ka la mmamogolo le e leng gore go dula abuti fejane ya bo abuti mošimane wa mafelelo yena ke bofejane ko kae ka gore motho o mongwe le o mongwe e leng bofejane ba mošimane ke bofejane ko lapeng la batswadi ba gage jwale potšišo ke gore fejane ya bo abuti ke bofejane ko lapeng la mang ga mmamogolo ke kae ga bommamogolo ke kae a re lokišeng dilo ga botse batswadi gore abuti a se ka etla tlhafela ke bophelo ko pele badimo ga ba bapale ebile wa bona moroka nka no ba fa mohlala o e leng gore bommamogolo ke batho ba bagolo ba šetše ba e bone taba e nka fa ye mohlala ka yona monna o kgona go ba le basadi ba babedi a bolele gore ge ke tlhokofala le mpolokeleng ko lapeng la mosadi o monnyane
ba theeletše polelo ya gage ga a fetša go tlhokofala ga a fitlha kua a kry-e botatage le botate mogolo wa ge ba mo tšee fase ba mo lokiše a tla bua a tla re no tla lentšeng mo lenkišeng lapeng la ka le legolo ba šetše ba tšero ba kgalabere a itse bataba yeo ka moka a buti ga e seke ya ba lešaedi mmamogolo e seke ya ba lešaedi ditlogolo tša koko ka moka ga bona e seke ya ba mašaedi and then ge e ka ba kgaitšedi mola o ile ga a ntšha ditseka tša gage a re ke leboga koko ka lapeng la koko go ra gore ditebogo ke sa bušeletša ditebogo tša ngwana modimo di ile ko lapeng le lerong lapeng la mmamogolo and then ge e ka ba ntlo ye e agilwe ka mo lapeng la mmamogolo sebakeng sa gore nke be ile ka kua ga koko go ra gore e straight gore lapa la mmamogolo le kolotao tšhelete ya ntlo e la e agileng ka lapeng la gabo bona because e agilwe mo polekeng ye wrong be swantse nke be e agilwe ka kua ga mokgekolo and lebaka la gona ke nyaka go no bolela nnete ge kere le gone jwale ke kwele mabaka a mabedi ke kwele lebaka la gore mokgekolo o ile e seke ya tla ka mogaie ka kua kare ka mo a kenya ke mašata a ke a bonelang kopeng la bobedi lebaka a e sa le koko then moporofeta tsoko ke ena a ileng ga a tlo bere ka re tlo e ga e thome mo ye kua ke a leboga moroka ya ke kgopela go tsena magagešo ba gešo ba ga Masanabo ba gešo ba ga Mogodi taba tša bolena ke a dikwa be ke eno ba ke le theeleditše ke nyaka gore le bolele le fetše and then ga le feditše bale ke tlo le araba ke tlo bolela le lena ke nyaka le nkwe ba ga Mogodi le ba ga Masanabo re baka lapa la koko wa ngaka 1 lapa la ngaka ga se lapa fela ke lapa la batho koko taba e tšwele koko a sa phela gore ke nyaka go aga ka gae la dumela gore go agiwe ka gae phoso ye ke bonang o ka re le e dirile ke gore dilo tše ka mokana ga tšona ge di thoma bana ba motho le be le se gona why ke re le be le se gona sesi o tlogile a ya go dula fase a bolela le abuti ba be ba ya ko benke gwa feleletše e le gore go tswa tšhelete ya dikago be le se gona mo ya bobedi ka tšatši le go epiwa mola foundation be le kae be le se gona re a boa tšatši le ba rulela ntlo e sesi e egileng be le kae be le se gona ya phoso ye nna ke e bonang ke le ngaka ye ke nyakang go latlhatlha ka yona ke gore re kitima godimo ga lapa le e leng gore ke la ngaka ene ngaka ge e tlhala le ge e le gore bana ba gage ba tswa ka gae go na le tsela ye e leng gore dilo di sepedišwa ka gona mmago lena o ne le ditaola ke bolela ka koko le mmamogolo le kgolle o ile go thwasa mmamogolo ge re bolela so le mmane nka no ra le kwane and then le bana ba motho and then le ne ditaola tše santšeng le ditlhatswe tše santšeng le ditlhapele lena le bana ba motho pele re ka bolela ka ditlogolo re bolela ka motse wa bolena se se nyakile o wa ga lapa la koko go se kgolo ke gore la se le yage ka ga koko la le yaga ka lapeng le lengwe mmabogolo mo e leng gore nkebe le kgono dilo di le bonolo gore papa go file stene sela gomme ga koko ya ba ga koko ga gago ya ba ga gago jwale bothata ke gore ba nyaka go tsena ka mola wena o reng ke ga gago gobane ntlo e agilwe ka mola o reng ke ga gago nkebe ntlo ye e ile ya tlogelwa ya aga ka lapeng la koko nkebe tše ka moka di se gona a kwele botlhoko ba gore koko ga a robala ga a tsena ka ntlong yela ya gage gobane wena o tseba gore a se ya gage a se ga gage ka mola ntlo e leng ke ga gago ene wa bona e ka ba bošaedi gore koko a ye go tsena ka mola so go ra gore go agile ntlo ka lapeng la gago ga koko go sa le ka tsela yela go leng ka gona magagešo
a ke bolele le abuti wa bana abuti mo bophelong go o nyaka go loka ke leboga gore go nne o te nyakela Stene o nyaketse bana ba gago ba tlo ba le khutšo ka setšo re na le mošala lapeng ka sekgowa re ne le family house and then gore o be le khutšo abuti aga motse ola wa gago jwale ka setlogolo le kwaneng le ba le diše motse ola wa mokgekolo o seke wa phutla male le gona lena le leng kgausu le lebe leitlho la go lebelela gore ka mola dilo di sepela ga botse lengwalo le ke la mošate le re ba go file maatla gore Stene se la itlo ba sa gago mara ka lebaka la molao ge ba ka kry-a e lawyer ba tlo challenge lengwalo le neta re nyake ye koo ba tlo le challenge jwang ba tlo le challenge ka lebaka la gore mama le yena o ne le right ya go sharelwa di-asset tša papage and before ba lapa ba ka tšea Stene ba se fa setlogolo be sentše go be le tsela ye e sepedišwang ya gore go be le mo mme a saenang le mme a saenang gore Stene se re ya se tšea re se fa abuti so ba bang akere wa tsholla ditena yo wo mosadi bo yena ke yena a tlo theyang foundation o lena thomambo ka ntle gaka alright ka ntle gaka alright go njwale re tlo bolela so ke nyaka re kwaneng ene ntho e be on record gore re kwane mmamogolo le nyaka a tso ka gae nna ke nyaka gore mmamogolong a tswe le ngwana wa gage ka lapeng alright ba o nyaka tene sa bona ba dule ka mola e be family house ge e se family house ke tla o nyaka bana ba abuti aka ke tla eta ke ba sela ba re ba sekunotwe ke kwa gore o ka re jwang jwang a ke ganane le wena wo mmamogolo le mmotsentse ke mmotsa tsebe go kwa utlwa mo pele ga lena ya e batho ga mo ena le ngwana wa gage ba e bonya ka Stene alright mmamogolo e be sa bona re ke bolela emapele moroga mmane o gamola madila aowa a se ke ano o no ba gore ke o bolela maaka motho o bolela maaka magorena mo ke rediong re mmerekong le tlile mo gore re tle re le thušeng bolela maaka magorena re tlo go ntšhetša ka kua ntle and then ra kgona go šala re bolela ga botse ka gore o distepa process ene nako ya tsamaya re nyaka re before le tswa ka mo e bane moroka o le thušitše le thušegile o mongwe le o mongwe o tseba theresho ga ya gae a ye gae a tseba gore o swantše a ye go dirang ye e leng gore e tla mo thuša go sasa so re kgopela gore nke le gateng ya garenyana moroka ya mmamogolo gone jwale re bolela so ke motho a swereng ke badimo ke motho e leng gore o a thwasa a re tsebe gore o thwasa kae o re ga ngaka tsoko nnete o sa tšere break mmamogolo ka sega ga borena kore ke no lemotša re le sa go gatlana le mathata le ya go gatlana le mathata gore ga a nyalwa ande ntong ba gage yo ba kae re gatlana le bothata ba re ka kua ga koko lapa lela la koko re swantše re tsoše dilo tša koko re di lokiše ka mokgwa di swanetšeng go ba ka gona a tsebe gore ke eng ba gešo ba ga masana bone leloša ke ntonyane ye e leng gore le ka thušana re loša ke ntonyane ka molao wa badimo ge ngwana a se a nyalwa ntong ba e ba ga gago ke le botša ye nngwe e leng gore ya re gapeletša ge e le gore ke nnete re ya kwana gore ngwana bo rena o ne le badimo ebile re mo tšea re le ka moka ka kwano ra ya go mo thwasiša and then ge e le gore mmamogolo ga a tlo ba le phedišano le lena o tlo ba le bothata o tlo ba le bothata ge go e tla kae o tlo ba le bothata ba gore o tlo sepediše dilo tša badimo ba gage ga botse gobane go njone ge nka bolela mo radiong ka re mmamogolo tsa monyaka Stene o boiše ntompe ya gago koo batho ba ntheeleditše ba tlo re bjale ke swere e feng ke sepediša dilo ka mokgwa mokhutamang and-e go njwa le ntwa ye e leng gona a re lebeleleng gore e re senyetša ga kakang a re lebeleleng tshenyo ya ntwa ye e leng gona and-e ba le bona ba bolela nnete ba go hloka buti le wena wa ba hloka buti re ka no nganga re lebeletše tše dingwe tša rena mara kua pele ke modimo a tsebang gore wa e santše re gahlana
se se go swarelana go phedišana go tsoša lapa lela la mokgekolo gobane go na le dilo tše botlhokwa tše e leng gore le golole nka no re phatlalantšha lelapa le la mokgekolo ditaola tšela leo di iša kae ngwana bo lena go sa tsoga re ke nyaka mosadi ka mo ke bolela ka malome a lena le o dira jwang go ntse la buti le yena ka no bane tsela gage ya badimo mme le yena ne tsela gage ya badimo lena badimo ba se le sware batla ba swara bana ba lena motho ola a ba swereng ya ba koko a lena ebile ba na le bona badimo o nabo le ola o nabo goreng o kwata kuku o ne badimo le ola o monnyane Petunia le yena o ne badimo phetsone badimo ba ile ba le ithuta o bolela ke sa tlontšha dillo tša ka moka di includa le lena the time le tlile low fountain le tlisitše lethwasana go na le taba e nkile ya tswa be le botša ke sesinomsa la porofeta sesinomsa via mama la romela sesinomsa la mmotsa gore le botšeng mmane gore le tleng ko haka ka mo gae ka kwa masana bo go bakiwa ditaola le tle le kgone go kry-a tharollo ya taba ba diretse mmasephiri a senke ba mmotse go phitla le kono a senke ba mmo wa kwa ebile tabe o šetse e tswele wa ye kore šiwe e šetse re ntšhitše taba re go ne le bothata ba pako ya ditaola tše di leng gona di leng kua gae tša mokgekolo nna ke makale ge lelwa ke a tseba gore mo go neng ditaola go phela go ne ntwa gobane ditaola nke ke le tlhalosetseng ka ditaola ge mokgekolo e le gore ke nnete o ba thuša batho ge le fetša go robala ditaola di šala le mathata ditaola mmereko wa tsona di bereka ka mathata ditaola di hupa leswiswi la mathata a go fapana le malwetši ya go fapana ka gare ga lapa la bolena ge mokgekolo a fetša go robala lena le ditlogela mathata a le a leng ka gare ga ditaola le malwetši le matshwenyego le dikgoro tšela di ben mokgalabe a di thuša go tsoga tlhakatlhakano yela ka mogare ga ditaola e a tswa e aparela lena ene ge e aparela lena le dirang lena le thoma go lwa a le ne botlhale le kwešišo le go naganela pele gore re ne le bothata bo boleng gona ka mogare ga lapa ke mo ba reng ditaola ge monga tsona a fetša go robala ke tshwanelo ya gore di hlatswiwe go dirang go tloša leswiswi le mathata a e leng gore ditaola tše di be di bereka ka tsona gore di eme bjale di emele mong wa tsona o ka se fetše go thwasa gone jwa le mamogolo o goroga jwang ka gare ga lešata le medimo ya gago yo tsena jwang kua ga geno ka gare ga lešata le ane go botlhokwa gore le botšiše gore mmamogolo o thwasa kae gape ke mmamogolo wa lena motho a re tsebe selo a re tsebe le gore wa thwaswa re ene wa bona abuti mo bophelong gore o be le khutšo bana ba gago gore ba be le khutšo go se ka tlho go bolalwa ka dilo tše dintšhi le swantše le beng le kwano a gone nto e fetang kwano dipheko a se papadi magagešo malapa mantši ya go ba le dipheko go a lwewa ntlo di a swa bana ba hlokofala ntwa e golela godimo bangwe ba bua bogadi ba buela gona ka kua gare ga mathata la ditaola di ka se tsene tše dingwe ditaola tša mmamogolo ka mola le sebe la lokiša bola bothata bo leng gone le wena a buti go ne mo o thwasang gone bjale o sa tlo ya go thwasa le wena ke ka mo bona ke tšere spena gore ke ya e batametše mo go abuti ke sa tloge alright okay mmamogolo go reng le thwasa ka sephiri le se la botša ba gape o ke ngwanenu ene o šetše le ena mogogele ona o nyaga mmamogolo thobela mama gore go dula fase go rerišana ke bana ba motho re kwana be re kwana ge setšhong tlhakatlhaka e ya ntlo e be gona be re ge re dira selo ka kwa lapeng le ngwana mma be re kwana o tlang kwa ke reng tate morena so gore ngwana mma o thomile gore a thoma go nyatša le go nyenyefatša gore bjale tlhompho ela be re kwana ka yona ngwana mma a tswa go yona mara le a tseba gore ntloela le yagileng a ya kgatlha batho go a botse so lena koko ge le no ba le dutše ntle le gore ke le ngaka moremi ke le botse kere le nagana gore ntlo yela le yagileng ka mokgweleng ye botse ka gona batho ba ka se le lweše ga go le gore batho se ka ba re lwešang tate moremi jwale le nyaka go kgatlha batho koko ande nna a ke nyake go kgatlha motho o mongwe se e le gore sa ntshweng
le tlang kwa kere probleme ge ba tsena ka kwa lapeng ga ba tlhomphe lapa la mokgekolo ba o ngwaneso mo re leng gona ke a rogwa ke rogelwa lapa lela o tlang kwa kere mo kore ge re ka lo kopana re le mo modirong ke tshwanetse ke rogwe ke go boswe Bagešo le nna be ke le kgopela peace ge re gona re duma o ka re le ka rekwa ka tsebetse pedi le mo meboyeng ya lena la rekwa mmamogolo mosegare ge ke bolela le wena le maloba ge ke bolela le wena mo founung wa tsa motswadi ya ka o boletse polelo nngwe e botse ya be ya nkoša bose ka be ka e bethela matsogo mmamogolo o rile o na le mahlatse bana ba gage di ba tsogetše o e boletse a botša nna ke duma o kare bana ba mmamogolo ba ka šomiša monyetla wo wa gore di ba tsogetše ba die ntwe raete ntwe raete e bana ba mmamogolo ba swantšeng ba ye go dula fase ba e dire le bana ba motho ke go nyakela mmabona stene and then ba agele mmamogolo stene mmamogolo a be le ka gagage ba se bege ka morwage gantši ge tšhadi e se ya nyalwa e tinyaketse setsha abuti ke morwa mogolo ne okay o gona mogolo o šetše a nyetše emape yeo a re nyake ba ka ga bona ba babedi ba nyetse ba ka ga bona ba hlabitše basadi ba bona ba nyaletše kae koko ka mola ga koko that's right ka mo ntlong ye e msa goba ka kua ntlong ka kwa ga mokgekolo awa mmamogololo ja gago di hlapile ka kwa ga mokgekolo abuti e re ke botse wena jwale ka morwa o le mo ne ke dumela gore le ba buta go ba ntheeleditše le lasbone ya geno ya mošimane ntheeleditše sentshwele bo abuta go mogolo a hlabile le ya go nyaka stene le nyakela mokgekolo a bele ka gagage and then ge le fetša bo malome ya lena le borangwane ya lena le borakgadi ya lena ba ya go tšea lefata ka lapeng la ga Masanabo la koko and then ba go le hloma ga mmamogolo ka leina la morwa o mogolo and then ge ba fetša mafata a bona ba tlo tlang ka morago a tlo tswa ka molapeng la mmamogolo a ya ko malapeng a barwa ge ba ka le hloma ka morwa o mogolo gore a re morwa o mogolo a ka se be le motse wa tsara gantši ba dirang a ke tsebe mare tla bontšhana malome ka kapa a re thušane ka maele nna le wena ke ne go bona gantši ge mme a se a nyalwa ba gabo ba etla ba mmegela motse mara ka ge e le gore a se motse wa monna ba sa o fe lefata le etla go tšea ke bana ba gage ka gore ge re ka re abuti a le hlome abuti go tlo ba boima gore a kukela gage a le iša ga gage fela ditšo tše dingwe di boe di re a re o begeng ka ngwana gore a re ke mola ba reng ge ba o bega ka ngwana ba riang yela o e bolelang ya gore ba tšea lefata ka morwa o mogolo ke yena a fitlhang a le hloma mara ka nako ye nngwe ke mola ba reng ka ge go sene monna ka fa re no o bega motse o and then ya ba motse e leng gore ke wa ga Masanabo o bega ke bo malome fela e no ba ditšo go fapana fela ye o e bolela le yona ke keletšo ye nngwe e leng gore re ka e berekiša ya ka tsebo ya ka le kwešišo ya ka ge ba fetša go hlomela mmamogolo lefata le le tswang ka gagabo ba le hloma ka ngwana wa mošimane wa hlabileng le dira gore bana ba batlang ka mo morago ba pulelwe go dira mebereko ka mo lapeng la ga bo bona la mmamogolo ba nyalwe ka mowe ba nyalele ka mowe ba phase badimo ba ga bona ka moo ke bona abuti a emiša letsogo prof thobela le ka kapa tabe le nyako idi a e telele okay ene ga se e telele okay mantswe a le a bolelang ka kapa gore mmana motse ga le re akwa go tswa go baneng ba mmana ene ka nnete mmana motse ke ka fao prof le ka kapa a ke re nyaka khutlo nna ke tšere kgetho okay ene ke ya ke nyako gore bana ba mmane e ba trafe le mmane ka nnete se mmane a reng re se die prof ke kgopela go ba fa sona in this essence
ke tsamaye ko nyakela mmamotse mara ke bontšhe gore ke tlo dia gore tše ke di dirileng ka kwa Masanabo ke di tšee ke di sheko motseng wa mma ke tla bona gore na koko nna tsela ke di šomileng ka mola ke di thiba jwang o thoma ka terata fence ngwana mma a kere le dilipi ke di tshwere mo tša o bontšha mo ntlong mola mara fela ke re ko ntlong profo le ka kapa ga ke nyake selo ke no tša fence fela ka o ageletša mma ka legora ebile ke a kgopela lena le batho ba semoya gore ke tlo ya ka o laela mokgekolo gore ge o nnyaka o tla nkhumana mo go o nyaka ngwana gago o tla mo kry-a mo ke o nyakela mmaster mara ka tshwenya ke ntho e tee ba gore nna ke bereka ke nna ona ko gaufi le ko gae ntho engwe le nngwe e tlhagang mo motseng mola e bona ke nna go senyega ke nna ke lokišang so go tlo ba botlhoko ke re tšatši lengwe ke ile mediro ngwana kwae kwale ke fete kwa koko ke khumana o tlhagetše lebaka e leng bana ba mmane ka moka le ba nyetšwe ba ile malapeng a bona ke ka fao ka kapa if nka bonkwele botse nka bile nako tse se re fitlha baka la gore ke bontšhitše gore nna be nka setswe ke ba kuile kwa kwa bona mara fela be ke tshwenya ke ka mokgo be ba tla ka gona ba mpolaiša ka gona so go nwe le ka kapa o e solva ntwe a ke bone e le boima ntumeleng bona re ro dia process e botse re be mohlomongwe go kgonala re eng ko molaong nna ke tšee se e leng saka ka motseng wa koko ko diela mma then ke tla bona gore ko contributa bonnyane jwang kwa koko mo e leng ke tla re ke tsena ka kuša le nna ke agamang ga koko mara tše ka moka tše ke dileng gone jwale ke make sure gore ke a di tšea a ke go botse a ke re fana maele o seke wa tšea terata o tlo tšea thutlela ya lapa la mokgekolo ao ke beile botseo eo ke beile e ke ntšha ya kgale ke iphuthile botse gona o yela ya kgale gone o rekile ye msa o nyako tšea ye msa e ko dira mmaster o direla mokgekolo stan ditlogolo re ya go koleka gomme ra reka terata ra tlogela yela ya mokgekolo a buta e rileng ra thuša mmamogolo go ba le motse wa gage re sa mo thuše gore go sa re tlo mokomela ne ka re ge le ka mokomela wa go epolola mokgekolo a kere re kwane gore dilo ka moka tše le di dirileng ke tša koko wa leng ke rela re nyaka go dumela re bee taba ye on record gore lena le re le ya dumela gore le tla thuša abuti gore a ska ntšha yela le tla mo rekela ye msa terata le ya e dumela taba yeo le ya e dumela abuti wa e gana aowa nna be ke re if a profo ba re wa nkgangkgaletsa gae if a intšha o seke wa ditšee abuti wa tsere wa e kere o seke wa e tšea wa tsere wa e kere o seka e tšea a re gopole gore abuti a le thothe o seke wa thotha a kere o swanetše go fela ge o le kgausi o e tla o lebelela ka lapeng la mokgekolo o gata o le molebeledi o kgausu a re berekišaneng lapa lela ke la mokgekolo ke la koko a rena a re berekišaneng koko re duma re a be le motse wa gage a kere re a duma ebile re nyaka gore go be le kwano ka gae ebile go be le kwano ga reng ga koko le mama and then re tle re kry-e nako ya go hlatswa ditaola tšela so abuti gopole gore go tšea terate tšatši le lengwe o tlotla wa tsena mola ka koloi wa re re ke khutše ga koko batho ba bona o ka re ke tsela ye e leng gore santse ba tswe ka mo ba tswelele ka kua wa kry-e le gore go senyega le go feta o seke wa tšea tša gago abuti ke a go kgopela modimo o tlo ne go fa maatla abuti o bolela ka di-sign language ke ra gore moroka ko kwele go bona ebile ke tšere stand be ke eme tšatši gore le fitlhe gore gone bjale mokgekolo kgale ba o roa ba raona motse e re ko o diela motse
ke tšese ka moka tsona be re di a kwa motseng ola motswadi be ke re motlho mongwe e tla ba a gago a was tene se gona ene a se kgole kudu ke ntwe ke reng gone jwale tsona tsela be ke re ke diela kwa ka mo be ke re ke aka rono di tšea botse ra o dia ra o tlhoma ko pele gore re kgone go boa ka moka re le ditlogolo re kgone go yo lokiša kwa koko re kgone go tseba gore ka nnete ka mo he re tsena ga ona wa tlo reng nna ke senyagaletše go fitlha mo mang a senyagalela go fitlha mo mare se ke se bojang ke gore ko ntlong ngwana nka se kgome lebaka la gore ke kgome terata Moroka Thobela. ke beile dikgomo le dipudi kwa koko so ke nyaka gore ke ye ko di beya mo le goreng di tlo ba secured ka tseba gore ge ke khietse ka mo ke khietse ka mamma ebile ga ona motho a ka tla a tlo tsena a ra tshwenyana ra ba ka dikhie so ke ka fao ke re stene sona se gona e no ba gore ga sena lo tša go di kampela mara tsona di gona kwa koko ke tla ke di tšea ka kapa mokgekolo stene se dutše then ba tla re motlhang ba tlile then ra o lokiša dipampiri tšeuwe tša ko kgorong ke a lebo Alright. Yeah. Sesuela ka gala emisha nke re no mo fa chance ga teng. ke na le kgakanego bile ke na le potšišo ya ka ke kwa le bolela ka dipheko tše le goreng di tshwantše di tlhatswiwe nna ko gae e ke gola a senke ke tsebo ka magae o na le ngaka le ge le re koko be e le ngaka nna ka magae ge re gola a senke re tsebe ngaka ntwe be ke tseba magolo a mma e le yena a ntšhang koma e le ngaka e tšhupja a ke tsebe jale ke kwa o bolelwa ka dipheko. Alright. Polelo o e bolelang ke polelo ya go kwagala. Jwale pheko tše wena o ileng wa re go fihla ga koko wa kry-a di tšholotswe ba re ke tša mmamogolo tša mmamogolo ke tša mmamogolo jale nna ke ntho ke bileng ka re ke ipotšišitša gore dipheko ke reng di phela di dutse le go goeng ka rena dipheko re tseba di le mokotle di dula ka pheko tše mmamogolo ke tša gago mara ntho e makatšang ke gore bošego ba rile ge ba boa tša huetša ke morwage ganthe dipheko di anele tswana ke mo ke sa kwešišeng gona moo ya nke ye mola go a botirekwe Moroka nna yola ke tseba galabe a ke re ke bona re ya pele re ya morago nna ke re go nywele ka kapa be ke ipotša gore ntho kgolo be re tlišitše fa be le motse re o solvile le mathata ka moka a tlhaileng o ka re a kwele re a boletše go nywele se setšeng ke gore ba tlo tla le kgatse gore ne re kgone go yo lokiša dipampiri tša motse ba mpotse gore ba nyaka motse o be jwang so ke kgopela go fetša ke re le nyaka motse a ke re ka kapa ke nyaka ke lokiša gore bonyele ba re motse prof motse ga o lokišiwe dilo di nne botse a kere nna ke setlogolo ke tshwana le bona so re nyaka gore re boe ka moka re tle re nne fase re thome process ya pampiri ya motsola gore ge re kwana re re ka mo a magolo ka mo ke motse wa rena ka moka ebile re nagana gore re o bereke jwale pampiri ga di ngwadišwe so a kere re kwaneleng ka kapa ko re kweše gore motse o nambile re o kwanela pampiri e o epinkewe ra boela kgoro nna le bona ra mošate ra ilokiša a kere ya ba gore ke motse ke a borena ka moka nambile ke mo ke bontšhang gore ka kapa o thoma ka bošio a ke re bontšhitše gore mokgekolo e le mma motswadi ka nnete swantšhe a humane motse mo le morathuto re a dutše ya re ka mamma ke lasbon nna ka re ka tša ke tša maikarabelo a o dia selo seuwe gore mma a be le motse a kere o thomaneng ka bošio ka re ka baka la gore ke na le mašaka kwa koko ene ke nyaka gore mašaka le ke a tšee ka iše kwa ga mma
ntho e kgolo ke tono e diang fela ke gore kono tša terata Eh. ko kampela kere then ke tše mašaka ale ka makoko it's still the same village ke tše mašaka ale a dipudi le dikgomo ka be kae kwa mma then ke thoma agela mang Mma. motse Yeah. gore ge ke ya ko phetha ka kapa ke tsebe gore ko phetha he ke go gata mabala ko gata kwa koko ka tswa ke le kwa mma ke nnete Mm. ke ela ke le boditseng kare le mamago go botlhokwa gore ba ba tsebe gore mamago o thwasa kae gobane mamago le ga ka ba le motse a ka se tsoge a ile ga goroga a no leba ga gage o swanetše gore a ye go dirang a ye go gata mabala ene ya bobedi le mme ya thwasong o swanetše a phasetswe ba swanetše ba tsebe ga a goroga o swanetše a phasetswe ge ditaola di tla ka lapeng la mokgekolo ba swanetše ba tsebišwe gore ba seke ba makala gore mmamogolo ke ngaka o swere ke modimo mokete so go botlhokwa gore ba tsebe gore mmamogolo ke ngaka go swana le mama a tsebe gore ngwana abo ke ngaka ke na ra kwana profo Yeah. ya lela kere ee ke ka fao ke reng nna o ya ka nna ge nkabe mohlomong ke kwala ka mo studiong ka mo taba ya rena ka kapa le moroka e romile nna ke na e romilwe ee ene mo e romileng ona ke gore bana ba mmane go thoma go nwa le mmane aka a kere bona ga re making sure gore ra kolokela legora la kwa koko go thoma go sa go thoma go sasa ka gore le la ko lentšha ka liša kwa mma a kere ka kgona go ntšha le mašaka le ka iša kwa mma then ba tla re ba he ba tlile botse re tlo nna fase ra bontšhana ka ra bontšhana gore ga re contributeng so gore motse wa koko o phele o kgatlhiša nna ke go kwele ee and then e ya gore mama o thwasa kae le tla ba botsa tla e bona le kwane yeah then ke bone o ka re o nyako bolela sese nna be ke kgopela gore if a ntšha terata a re botse e sa le nako o mo kwele gore ore a ke nagane gore go ya ka mokgwa a bolelang ke kgopela re kweng ka tsebe e teng and then gore lešaedi go sa sa letle le kgone go bonagala gore ke lešaedi abuti o re go ya ka polelo ya gage ga go ne ka mokgwa o a ka no thomang a kgakgamola terata ela a dia dilo go sene unit gape mo re leka go aga unity ya gore le te tsebe gore le ditlogolo ka moka ga lena ge le ya ka mona lapeng la mokgekolo le ya ka ga bommago lena and then o mongwe le o mongwe ga a tloga ka lapeng la mokgekolo a boela morago is either o ya ga gage or o ya ga gabo or o ya bogadi ba gage a kere mara ntwe nna re nyakang go no e hlakiša gabotse ko gore dilo a di sepeleng gabotse and then le lena le re ge le ya ga mme le tsebe gore le ya ga mmamogolo a lena ge le ya ga abuti le ya ga kgaitšedi a lena malome a bana ba lena and then le abuti ga ya ga mmane o ya ga mmane yang gape moroka wa tseba nto go kweša bohloko mo bathong ba kikeng bomme bao ba bonang ba dutse mo ba šetše le ba babedi fela ka lapeng la bobona and go se kwane ga bona go affecta bana ba ya wa tseba maubane ke nyaka go no lemoša batho ka nto nngwe go se kwane go tlhola boloi go se kwane go tlhola go se gatelane go se kwane go tlhola gore dilo ge di senyega mo lapeng la borena re lebelele wa kgausi wa ka gae o e leng gore ga a re bolediše le ga a sa tsebe o fetša a swanela ke dilo tše dimpe tše e leng gore ga a di tsebe batswadi ba ka go se kwane ga lena go kgona go dira gore batswadi ba lena ba seke ba robala go ntwa le lekwele mo re boletše ka taba ya motse re ne le batho ba e leng gore o ka hwetša e le gore ba tlhokofetše ka mahu a semaka re ne le batho ba e leng gore ke bana ba bangwe ba molagae o ka kry-a e le gore ba sokola so go ntwa le taba ye e leng gore re boletše ka yona ka nakong ye re bileng le yona ke taba fela ya motse so motse go ntwa abuti o a tswa o e boletše gore ke a tswa go sasa potšišo shi go hlokomela mang ka lapeng la mokgekolo ga re a swanela go e tšhaba re swantše re e boleleng re sa le moo sesi malome bana le mosadi le bana so nna be ke nana ke suggesta gore re ka e boledišana
ra o nyaka bana ba le ba malome ra ba nyala gore ba tle ka mo gae ba dule ka mo gae. a se bothata mara le seke la re ge le banyala go sa natla la ba tsebiša gore le agile ntlo le dirile eng go abuti le bona ba tla ba tsebiša tše dingwe e ba gore ge re nyala ngwetši ya lapa dilo ka moka tše a tlo di kry-yang ka mo lapeng leo ke tša gage se simola koneng taba ya tšhelete e fedile gore a o e nyake a kere nna a senke ka re ke nyaka tšhelete a kere motho o mongwe le mongwe a kwatile o bolela ka mokgwa a rata yes nna ntwela ke edileng ka mola ke edile ke itseba ka lebaka la ene tsona tše tša gore ba re kuku o rile a se tsona nna ko okile koko nna mamogolo a senke a o ke koko ba dula mo Jimiston o okile ke kgaitsedi ya gae mamogolo a le gona dilo tše ka moka tsona rena be re tsena sepetlele koko a tsena sepetlele a etswa koko be e se motho a tshele be e le motho a kereke koko ba a sa rate ntwa ka molapeng ba gešo nke be dilo tše ka moka tsona re di kwele Gela re bone Sofana jwale. a rena ba bothata gešo re e feditše ka gore way forward re kwane re ya pele a kere so le ka kgona go kgopelana ditshwarelo a wona ke na bothata ke ba tshwaretše Dr. Moremi be ke kgopela closure mabapi le tabela sa le la profeta sesnom sa ka yona be le mabapi le matsogo a mama o tshwenya ke matsogo o tshwenya ke maoto ene potšišo engwe ke kgopelang go e botšiša a ke tsebe gore ba tlo e tšea jwang mare be ke kgopela gore ke e botšiše mmamole cause ke gale e nja and then a sa nka ka kry-a karabo ya yona le today ke sa ipotšiša gore lebaka baka be e le eng and mmamolo a se ka e tšea somehow cause be le yena mpotšang gore ke die yona ntho ewe ka ngwago papa ka hlokofetšeng ka ona tšatši lona leo letšatši la poloko le rile le fihla mamolo a ka tla mo nna mpotša re phešune ya ngwana ngwanešo ke kgopela gore o tsamaye o ye kwa sese ya gao nomsa a wa tshwanela gore o boloke papa o tla bua ka mo gae batho šetše ba buile dirapeng so le mamotlha nthwele ke enana ke na lo lla ka dikeledi ke be emotionally ba lebe ke kgopela re mamolo a ntlhalosetše gore lebaka baka e be e le eng a sa nyake ke boloka papa ebile a kgona le mpotša mantšu gore nna ke sentše ke tle ka gae batho ba šetše ba buile dirapeng e nkoša botlhoko Moroka Thobela. a ke tsebe batswadi ba ka mane ka kapa ke bona o ka re tlo lokiša mara o ka re bula tše dintši wa ke bolela ka mokgwa ka kapa go tshwana le mmane rena ebile a re botša tše dintši nna tše dingwe di koša botlhoko mara ka ipotša gore motlho mo mamotlhale be re tletše go lokiša ye nngwe then if ke tše dintši ba na le pušo tše dintši a ke tsere batswadi a ke ranelaneo mara ka gore ba re ba tlotla ene bona ba nyaka go peace ya ra re go tlo dulwa fase motho o mongwe le o mongwe ngwana kwa masana bokwa a kgona go potla a ntšha ka moka tše di re tshwenyang re le kwa mokgekolo ka moka e le ge tlabe re boelana re lokiša taba tše ka moka tše tlabe di re tshwenya ke rata go bontšha gore ke mmane a ka show Moroka bile ka rana mmotoro ba reng ke emama ka ona ke fetša go reka a re o ka re o ka ntsentšha ka fasa pasa mara mamotlha ga se ke tle le tšeuwe ke re tša mohuto ka gore ba re ba etla kwa masanabo re tlo di bolela ra kwana motlho mongwe o kgonagetše re tla ba ra boana ka mo if wa kgonala ra re Moroka re boletše re le di-family tše pedi re le bana ba mpa taba tša rena a šitše tšona so ke ra re se ka bula tše dintšhi tša re tlošamo ka gore ka kapa o ntšere ke theoetše ka ba ka tloela tše dintšhi mmamogolo Thobela. le sesi karabo ga go ba re le tlo ya ga mokgekolo le o bolela Ke nyaka go fetiša ye a e bolelang pele ntate Moremi. alright Papa go tlhokofetše. A ke re ngwana wa mafelelo o tsena ka fase ga lepokisi la papae. Le tla nkwešiša. O ba tshwere ke nna. Ge papa ga a etswa ka re aowa nna tle ke bone ba re ngwana wa mafelelo. Ge setopo se etswa ngwana o la o tsela kae? ka fase Ka fase ga lepokisi a boela kwa papa ga a etswa. Jwale sa o re ke rile a sepela ka gore ba tshwere ke nna o godiše ke nna ba tshwere ke nna ge ke mo fetiša ka fase ga lepokisi la papae tše tša gore a sa boloke papa ga a ke tsebe gore na gore ka gore ka lepokising ge mokgala boela a etswa papage o ba tshwere ke nna ge ke mo fetiša ka fase ga lepokisi pele ke tlabaganela ga re ke rile a sepele a e rumong ya sesiae
ke mo ke sa kwešišeng ka gore o tshwere ke nna ge ke mo fetiša ka fase ga lepokisi a fapana le papae o mo kwele mmamogolo thobela o a rereša kere ao aowa a rereshe ka lebaka la gore ke bile ka tsamaya ka mokgwa mpoditseng Akere. and ka mokgwa ntaetseng ka ona gore ke ya kwa sesea ka nomsa then e be ke re ke fitlha kwa ke founela ramolo a ka mmotsa ka re ramolo nna ntho e mmamolo a mpoditseng yone a ke ikwešiše mara ke nyaka gore ke gapeletse gore ke boe ka gae ke tle ke kgone go boloka papa ya re mpeile ka fase a lepokisi a ntshediša lepokisi nna ke itsebe bana bešo correct la tseba gore mo bophelong ne kore ge re le batho a gone ka tsela ye re ka setuleng ra gatana dikgontse ka gona and ke ka baka leo le sepedi se rego dikgomo go gatana go hlabana tša šaka le teng wa tseba nna re rata gore ko gore ge re a lokiša re tswaleleng buka and then re itšeng re beng ka mo morago and then re buleng buka ye mpsa ya di-chapter tše mpsa go tšwela pele ka bophelo re a tseba gore tše dingwe di bohloko ke mabadi mara lebadi go le nesa gabotse le fetša le kgona go fola wa be wa kry-a o ka re le a timelela a re gopoleng gore peace before o ka tle wa e bontšha go motho mongwe e swantše e thome mo go wena pele and peace go ne dilo tše dingwe go le motho o swanetše o di fetiše for your own e seng for motho mongwe for your own because go na le dilo tše dingwe tše e leng gore di a diragala maphelong a rena ga go kgonagale gore re ka no di cancela gore di ile tša direga mara bophelo bo tswela pele a ke no re fa motlhala ke re sa ge mmamogolo a ka no tsoga a robetše motho o letlang go šala le yena ke mmane e tlo o šala e le yena mmago lena go sa ge mmane a ka tsoga a robetše mmamogolo ke mmago lena o e leng gore nto ngwe le engwe le swantse le tle le kitimeleng go yena mara ge re nyaka go tla go phela boima le ka borena banna a re no dulang re tše page ya dikgopi re ntšhitše re eswe re bala re rata gore modimo le badimo ba ga bolena ba le thušeng nke ba no le thuša and then gore o mongwe le o mongwe mo a dutšeng a kgone go no ba le phisi a ne a nnoši and then ga ya go ba bangwe a ye a ne le phisi yeo yena a tekagetšeng yona ka bo yona a buti mo sa tšo o bolela mo gore le mmane go ne le ka mokgwa a ileng a bolela ka gona se se mola o sa tšo o bolela gore ge motho a kwatile go no ba le mantšu a mang a no tswa fela wa e bona mara ge o ya go fola o kgona go bona re mara mo a ka bolela gabotse mo ke boletše gabotse mara ka baka la gore ga o kwane le batho o tla botša mang jale bana ba mmane le ba mmamogolo le ba le theeleditšeng le bogetšeng le le moleleng gona bana ba motho ga ba tswane tšhomi o ka kgona go e khansela ya so e sa ba selo le wena ge mosadi le ka re le ratana la hlalana a e sa le selo le wena mara mmamogolo mane mmamogolo ngwana mane ngwa mamamama ga go ne ka mokgwa o ka mo khansela le ge le ka no se boledišane a go ne nto o ka e khanselang gore ga e sa le selo le wena no e kwa ba nna le family tsebang gore le family ene mathata a batswadi ba ke go ne le tše dingwe ga di nyake lena batho ba ke bana ba motho ge ba ne le mathata a bona ba tla lokiša seng sa bona e le ba babedi ge le ka nyaka go tsena taba tša bona le bana ba lena ba tlo go tsena tša lena moroka ke a leboga pele ke tšhaiša magagešo le rile le ka kgona go kgopelana tshwarelo alright a re no tšea nnakwane ya rena re šetše ka motsotso o moteng a go thome sesi wa rafa nna dilo ka moka tše di diragetšeng ke no leboga modimo wa mpha maatla gore ke be ke fitlhe mo re kry karabo ya lapa la koko ke re mo mmamogolo dilo ka moka tšeo di dirileng ke go tshwaretše kgaetšedi yaka mo bentse re ngapana gona nna le wena ke go tshwaretše gape le wena o ne o tshwarela o ne o se o kgopele tshwarelo a ke le wena o ba kgopišitše le nna se ke ba swara wa ba kgopiša o boletše mantšu a go hlama tšhelete tšhelete o nthogele motho go mokaka nna le nna ke ikgopelela tshwarelo mo mmamogolo le nkapi ka mantšu a nkileng ka ba fa ona ke kgopela tshwarelo ore
mmamogolo šiao lebana mmamogolo ka moo Thobela ke lebogile matsapa a ba jereng go fitlha mo go lena ke kweša gore tello e ba bantelela ka yona ngwana a nteletseng ka yona matlhapa a nrogileng ka ona ke mo tshwaretse bile be ke sa tse ka bea pelong yaka se botlhoko ba nkweša sona ke gore ga a seno nthoga ka bošego kgolo ya tsena motho o tlhokofetse ke gore ka kweša re ngwana o wampetlela gore ke nto e nkweša botlhoko ka yena the day a ka no rasang ka bošego kgolo ya tsena gore ke botlhoko bo e le goreng be ke bo kwa mara ke bo tšea ke bolatlha ke re ke ngwana ke mo godišitša ke netaba le ena so nna le gone bjale ke re ga ba boe batle lapeng la koko wa bona a ba ganetse ke motho ka mo le gona ka mo a go kwa sama re kwana kudu ga a le mo bathong a re kwane ga e re balampeteng o motee nna le ena re bala ka moreng e tee ba re di fedile sa mma bolela le sa mmašumo wa tseba le ena ke reng nna ga botse ke bolela di fedile taba tse le robalampeteng o moteng ga o a tseba balampeteng o motee moroka 12 e tšhaile ya bona clement šule alright no a gone molato magagešo re ya leboga re tla swarelana ga botse ka mola nako a ka mo e re šeile go sa sa le ka tla ka grobosdala ke ne mabaka magagešo le tsogele mofurugu ka 8 ke tla be ke le ka ko grobosdala tomorrow ge e re 12 ke swantše ke be ke speech ke ya go aloša dikoma tše ka moka tše re di berekileng ke ya leboga malome ka kapa